Mas penin hitchita le hozo sin abon sabin Jesu Kristan ne keliam kiduvin athian lu sin azale no hozo se support na jalin tu kia subscriber him tawin je chun na bon cha chungwa ki pa thu ka hin sein athian lopi na chang hen lang tu ni video a hi Jesu Kristan chong ani ku ana su ti em ti tu do na in don bu diu hin je chun chi chung chang thu ai lungboi na ana nei kha na hi a hele ichi video hi na nga ding hin je chun a chei na ge ana veding Jesu Kristan ne kai ti ne Gospel zone bung ko lang chu ivet nai hele Jesu Christa in apina ko na mit choa pingpa asu dam na thu akimoi ichi asu dam ni ko chu chong ani ko ana hi je in Pharisee ho kim khat chun Jesu Christa na tai to mo zone bung ko chang som na gup na chu ivet nai hele ai tin sei ichun Pharisee ho kim khat in ichi pa chu pathiana ko na hi poi izi na mitil chong ani poi ativin kim khat bang chun mi chon sin hi tabang thil kitang abol thai ngai ya ativin iti chun am mal a chun akibu khan tawe athu thing is na patini pathei go bu han lang ilai bible changa imu bang wa chu Pharisee son kim khat chun Jesu Christian hi chi song ani kho chu asuke etin ana sei vi hi bible chu tinga hele chon set iti hi dan thu su ke hi dan first zone bung thum chang li na achun sei first Peter bung ni chang som ni len ni na chu ivet na hele Jesu Christian chon set a ball boy tin na ke sei ke ni chule zon bung som nga chang som na chu ivet kina hele Jesu Christian kapat pi zo sikani so ke tin ki che se sei ke ni iji achu Pharisee so tu se hi on ita san du ai pon ai aje so Pharisee son Jesu Christian chu zukham danin zo anango vi nei ai la zukham ai pon chule Pharisee so man Jesu Christian chu thilawak danin zo anango vi nei tu ni non Christian ho khat ho ko ma ho en lang na ho Jesu Christa chu thilawak ai bove ti no se na hele in no hel li hi asi chu Jesu Christa chu thilawak ai lo dan ki che se la hi su ke Pharisee son Jesu Christa chu chong ani kho su ke dana anangai tu usu adi lo hi asi chu Jesu Christan chong ani kho asu ki ai mi chon si ding ai ta ni asi chu dan tu su ke chu chon si hi ya chu Jesu Christa mi chon si hi lo ja chu chong ani kho chu na su ki ai puin ja igel do athu pi pen so ai le Jesu Christian chong ani ko chu iti lam dola anani ram ti chu e won he to diwa poi mo ta ni Christianity hi Jesu Christa ta sana an zui ho ti na hi Jesu Christa hinda chu na video he luk bung li chang som lu na chun tian a ki sai chu in a sai do na nazar khwa hungin chu in a chon mai bong bong chong ani ki khon ina alu din sem ding ading ta na hi ani awa ko na Jesu Christa a chon na chu chong ani ko se ki khop na ina si ding hi ai nei idin Jesu Christa chong ani ko chu ipiti ni ding ham ti ai ne sa jing wi je chen hi chong ani ko le he ama hi personal wa ki ti hi chang na to hi ana bol ko nei ga he thai ding in Jesu Christa le ya hum bin na pa Joseph chu thim thiam bol mi ai in so ni dang le chun a pa chu a ki thu pi ding he sa hi he la chong ani ko le hi ya thim thiam bol na in na to a chu lut lo it's sang as people lam tele ki khop ne ina chi sia ta chu adam lo ho ana ho zo si asu dam ji ta chu chong ani kho len tilpha abola tilpha bol na ai chi ko chu na man ji ta chu e wan zo chong ani ko ai tilpha bol hi ase na om poi ti he na di ba Jesu Christian ai ne ba sa ho hi a hi da Jesu Christian chong ani ko mi tam pi na su dam ji ma chu chong ani ko na dei dei la bol te ei tai so ani ko ni angai ta poi tin khat vei cha za on sei khat ko nei dunia video a sei no su beham dile na Jesu Christain so ani ko ana su ki hei poi ji chu Pharisee so ang mana e wa ing wa ile Pharisee so ki hi na mo ding ta nei Jesu Christan so ani ko asu ki hei poi so ani ko ni ding dan so e sa he di chu i sei no me tin hi chi video he video so se na bon sa bin patin